fa Iyan Demba Tine. Fokser fogaguna fo jofan fogole njaga nyaw sandok fogole jegem asir serer kamsa tefe fona gilasar jam fanun I radio 93 Iyan Demba Tine goro gangun la jofana dimna nembi tandek samedi fu refna 14h05 boya 15h fatka me ken I radio 93 Yun ka funun boya waktu tadi ka fadka.
bata ngidma fogole rek bata numtu khir fanun rek ne let nana nun fogole na 93 andam rek tapa mondi kindal ni do kenaro xe andon ne tande fu rek Jean Benoît Bakhoum Barimba sinte moi, barimba sinte sai. Barimba sinte moi, barimba sinte sai. Ino faita injeka jeka mayu. Barimba sinte moi, barimba sinte sai. Barimba sinte moi, barimba sinte sai. ndamu kenro xe fadida ndiki rek xani bato yon fanon rek yon ka fanon rek kenro ma ko anona ten inje gume ke xeyna I radio 93 jetay ka fo ten rek nu mayu nu ke andon rek ka taref nu ke ta jala to adna fo pa mo sando xin nu ka xotna do ada fa ciosan sere na kima pelu na banga pelu na gitaralen Jean Benoît Bakhoum ndiki def ka fogole kon nak ndiki rek ka gare fu dap ne xaye Ne invita a ir, dice que sabe a In verano oro no lenjer lumen, meteref na o kino ronum. Ne invita a ir, dice que sabe a Ne invita a ir, dice que sabe a Imberana i filen jet lumen, meteref na o kino fuifum. Ne invita a ye, biske sabe a Ne invita a ye, biske sabe a Baita hogiona Jompula faida anditer Pati mojombo yan Pati mojombo papsa lejo papa O baita hogiona Jompula faida anditer Pati mojombo yan Pati mojombo papsa lejo papa Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo papa Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo papa O baita ugiona Jompula faida anditer Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo papa Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo papa Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo papa Pati mojombo yai, pati mojombo papsa lejo
Fati mojombok yai, fati mojombok fatale jo papa. no ande ye nu manam gaw feke sutoritna jega ka no na mayi mbaxtan dan ten taxot rek nu molne wala bok magne xaye koy indet ka fa nun rek nu kyanona ten refu kenaro ma ko xe Jean Benoît Bakhoum no ande Ndakaaru fadatale mom nange fela lol nda koy koro xe fadida ayon ka fa in rek meken i radio 93 en direct andam rek kay ngay kan nak anama jega ka non dal ka safe ten te bugu simniti to fogole Jean Oui, Jean Nafio mais men rek yan waxena jam gid marok Ndakaaru mom ka fele de o ñaala nge waaj rek wala yenn say mom waaw surtout boru université c'est autre chose. waaw sa xole université dal safa safe jega na talanna Exact. fadi dana jam nay radio i mbasongo simino fogole Voilà, gid marok gid mam simnam simna wena radio fe simna fok in wena nan ngilwa fop voilà heda ya sanku ino fanan na rek ter fi jamno ten i Joka jal Jean andam rek ka wan kaga rek ka imbas kan andam jeg ka nono comme bangale fadida imbas kere mom simno le fo ñuxro le somo nda simno le fo bangale teni chunka so gondo kid no waxtan les gens acha ndet ten i voilà bon comme anda rek ino serer o serer la yange rek ande cerke in ka mbiya quoi to o serer cosaan hayta digil i donc ke maren simin tana serer we fop o serer cosaan hayta digil mu serer mbodir na rek imbok yaay fa imbok fapa dena ngayta yo digil i o sere chosana gaita 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 Tagumu sere rambodrina imbok yai fa imbok fab ananyoa o sere chosana gaita o sere chosana gaita o sere chosana gaita nagan siminta sere de yan jokanjal Jean amosa afela lu bangale tiga xol xaye koy ilam to gangang an refu Jean Benoît Bakhoum mam te cosanotu xaja njaajum aussi mam tafitun erit kano ken rek bolay ngara sax nu ke xot na nu carrière ne i donc question fe na le fafana andona ya felo da xam lol parce que mi he yaro Fadiouth depuis ndepandonges jardin d'enfants bo anami a changsa taxu isuto sa tefe donc fopes Fadiouth fitanum nda jek fop fak poa ngen na Diouroup lam côté ba es Diouroup ngen tuyo o de tanga côté ya es koy wen sax c'est les musulmans de Thiès de Tivaouane donc t'as vu une lef falit meke falit mana ta bo ma desana yo ba yo parce que mu ref ma rek fogam i
mais Jean kaji kelona côté Yoff côté les musulmans o ndef ngat saxo le Tivaouane exactement kon nag côté Yoff musulman o exact côté fa pof ref chrétien voilà kon nag ko moom ko soble kena le dialogue islamo-chrétien ta bo ñowan koy ta bo fiyaten mayu sax aha voilà parce que andama ande sa haɗaka ke fop danuf jangona ten rek ma roga ɓisa que tenen o serela tous les chemins mènent vers Rome voilà mais kene we yo andona kata yoɓa ndefa kam famille kene ka jeg mayu ke roga lasa den mais parce que wino nanga ngeta no xew xe te ref rek no feta xe fu lakas mais no judd won no famille ɗik nan nene comme à l'image de Abbé Jacques Seck tolox ma ref tol wona xaye no chrétien nda koy tolox meke andona kene ke andona aussi o nanga len len des chorale bo no dirigeant chorale xani ngar ten mais kene fop famille musulmane ne wona mo ñëwtan fo den waaw téléfoɗayo maak rek téléfoɗay parce que anda tike na fo oyo parce que jega ka andona no kiina refa parce que o kiin waage lalit ka refel nano ten tigil to ke refono foñangan rek ko moƴo falit ten to te ref ka andona ye i yarna dawma lam mam fe yaraxama te ref a ref ya'es en même temps parce que yakarame maaga moƴumo an a wora roga sax côté ya'es anodim mayu maaga parce que o kiino xe daal me yar woona me yarena maaga ando to cosanes pour mi sax maaga refu ref waaw parce que on dit que l'homme ne broute que là où on l'a attaché quoi et l'homme est le fruit de son milieu nda te ref ka andone ke layma rek a refa nga na fo oy rek waage mo voilà to ka na fo oy ka no ñoowo ka ndigil na yo voilà donc ku ref na ndigil koy mu laltanona rek te aga er to ka feña no kiin kaga xola te ref ka andone ñowana ñoow to ɗay tena maak koy voilà donc xaye dara fiyeram pour waago lay ka jof na côté musulman parce que a kima mayu composé ama den sax dejiyen na den te ref ka andone ala seso fa den kaga mosa nen koy kay lamit kang parce que o ɗetanga no guitare le i anda ye chorale ke danaka ten ɓe kumene guitare no ɓasil sereer ne nam rokto no chorale kene ko jang sek métier of lekas d'abord ref dirigeant de chorale wala moo ko no canga ke ko fokat ɗik kene fop janga guitare fo lakas waaw leya ndigil de anda Fadiouth o gen nama ñoowuma a jega tadik ka andona ye wa xe ñako ref fawo te ref a kimaka i mbakna fo mbeconga parce que kaga ref ka andona ye o refanga o ndeɓandong rek te ref ka andona ye ten i ngaaƴ teexu ten i ndaap teexu voilà parce que andani fajta moftina bo pour le jeg ma footballona sax o maago rek ñisange ka ɗoma donc kene ref ka andona ye na cosaan fajta fogu nda te ref ka andona ye mi telamatelo dol ten parce que na école primaire na Saint François Xavier de Fadiouth ande école ke tamit ka jega sax chorale ndiglo voilà indoor i taxana quartier fu ref na Fadiouth ka jeg chorale i ñadwana den quartier fe in ñadoɗa hin maaga diriger a foga hin na paroisse fe dola hin na petite chorale bo jeune chorale bo na grande chorale bo i letma collège de la petite côte 6e to ga'a na 6e fe sax ten doltuma dolit presque composition ke mi yen fiya 6e andore a ngime na grande chorale donc te ref ka andona ye ɗetangum 6e o andanga âge fen 6e normalement âge fa neew na tigi yo nda ndaya cit roog ñaape a kiid voilà ke rooga na fiya no kiin ñaape a kiid voilà parce que ken i ngiyan to a maya meen voilà naga doltuma dolit na chorale bo xaye koy te ref ka andona ye te bugo ref entre 13 ans fo 14 ans foga no carrément no gekege très bien maximum 14 ans saxo lene quoi voilà parce que o ɗetangan école o rokanga to redoubler o refanga à 7 ans presque 6 ans 7 ans keno fi ka waxe bug no fadik CM2 wala 6e voilà ya fayi ndeɓandong kay ino chorale rek waxey wetandoxa a paax kimale etona fer waaw a kimale xetuma fer mi nama jangana jang na kimale andona ye ten chorale fe a nget yongim waaw mi ñamo fela kim neke nana no lapa parce que ɗetanga même classe d'âge fe in ka a refa ka andona ye i njeg ɗanga xew rek mi fele wa kimake
ndaw de tanga akim adna le mo suma fel bo koral fe agimin o ten lef na mo ki na lay taka kumpayuna namo kina layta ka kumpa una i mais kede ka ref aussi kede wagena damit un thème d'actualité ferano tamin mais ñimni nu kaga parce que kede moom ko ñimna mo tan aga mom na mo ki na lay taka kumpayuna na mawana nga sax bera dende laya incho ga chiñ wasa dende def nogones boke nataha mayu anju mora fami gano tem fama ko kay tem pa mako parce que anda kene aussi ten yakatu adna xaye waaw xano ber win rata njegeo daw fo jego dawden wala ber win rata da jego daw to jeg kiro dawden kene bis mbagnir bis ngagnir voilà mais message lakas wa num wago batte no metolor na fo kenano no ferano akim temmin to ñewel xaye voilà in don tene fati ane rok som inde fanuna adna o huna fiya fato anke o fiya o huna laya fato anke o laya nda ken so pantine ay jegab nakat parce que jegana buton adna feña intanen to andanga waxtu fen composé o makemale yi finde bandong dam dum nda akala take angup da angup da ki dake aqida xe waaw kena jegdaten parce que etanga c'est une grande philosophie bo xaye sax mo fa nga de tak na tem fen je me demande na waxtu mo wagolay a ñuula ken andone c'est philosophique c'est théologique parce que o ɗetanga adna fa religion den mbogu parce que ke na ñowe na adna o ten na ɓisa o kin na religion ndigil ta bo ɗikken fop mbagano setir voilà parce que les faits o kigi moy la nangamo janga mais soma nda doye nangamo retana juma som nda doye donc a jega ke andone ten roga moƴu soxla ina ino ten lef ke kami heñ la ne o ñowta fi winwa voilà nda sakin neke o kurusore mber chapelet fe a jega ka yoktina a jega nga ka yoktina rek fatkiro de ok mais anda ko ref dirigeant de chorale i mbaga ndamit nen mais bo lay ngara sax no chorale ne ka jeg ka andona xaye kay ɗetin no kimake a kim a yaratange yokke o kiin ɓate o kiin ndax rek guitare le ka yoɗ ka ki gimoxe yoɗ jaf leng mbak ne soom na nan giloxetel fo mbe conge to jejek mayu aussi kete ngimata a refenge kim cosana kete ngotna danaka jejek mayu mbagete ngim tig ka anon xano kiina jir ten tig bo jiriñotin est ce que mene totolorna to ref acteur fog ten jegro ten o njaxɗatan waaw a jalana wiin mayu koy parce que ande adna ñaay anga to wena ñowana adna ñaay fo ten rek xana jeg ka xooxna voilà so kena tax bo musique fe xaye nete a fiitate parce que wiin we ka mbogo njiriñorit musique to njege ka yadnina yo to o ɗeɗɗanga faak wiin we njiriñor texe musique a njang musique fani a mbokatin na adna pour a mbaago go asna wiin we pour go mbaago yedaya wiin we pour go ndaya ke na adna pour go ñowana cosaan ta bo musique a jeg ɗu doole na waxtu faana te lef na ñuuraka parce que musique fe sa bo o fecan ko nan ngilwan bo o te rokom ngejof o soko baf rek gasdilo naga musique a fecte i mberan na parce que ret e caaxaan som nda o ɗetanga xaye tamit o jeg adna peut-être keke adna tax bo o kiino kiina buga rok teen to ande a bugin taxe o waagin tigil waaw sokoy ken a jam moƴo may fana ando naye den bon kay moƴo yakate a ngemana parce que o nananga sax te ga cangal na kima ke na cosana ke ande tigo nanga no janga o waga ngira no jagan o wasin ndigil sokoy ken na lef ke ɗom nana ino sereer parce que ni i njega njeg tika ando naye min door fa ando naye fop mbug no exploiter parce que ten refu men ka ando naye c'est la seule musique authentique c'est la musique séeréer ok a xoola andame ka jeg ke andon nak andam no xiid 2020 dam 2021 a sax fe dal fo ganu ke andona dal a moƴa annora Jean Benoît Bakhoum fo wiin we andame dal a jiga riir dal comme ça te fe Sénégal mbanda sute fu namta sute anin participer o ten fop
kay nan ni kilo ka gene sous forme de genre imba gandet nag playback nu felo ngo gimorta kam si jofe problème inan gilo hin bota fak ibata num to rido fofogule dilay
Nyai Maria Majai Kola Jota Vita Mote Wanyai Kato Jeke Apena Wow. mais Jean commentaire nem nangiloxa parce que andame ke ka ref ka miñɗona jawa to ɓelɗa fule o jangten tana warna wala ko gar inspiration na gar rek o rok ten xawin nafinta faaf ga koy ma des koy par inspiration rek waaw ga waxtu avant garagar neke sax a jega ka andone waqta mo faño dok ki andone fiya dum bojut ndeysan da kasmañ bisida kasmañ ande o kino kin feke roga fi dana wo rek digil voilà tige koy de ten bisdam studio sax nda ye ret ma ret na studio fana han garno he andone ten jalte hum tige dal comme 15 août kena mbaje yo mi attends mi meteref na dal 15 août ke dal a jega ka waruma o fi fani fajtana na nan 15 août mi wara mo sut ka andone hana permettre yuno den def na ambiance digil sokoy ana ne quelque na mbakte rek o ke aroka nga asuto legde sa fafa ko am ambas ora kasa vidman rek goy mbakatin ende ambakatin donc ya esprit fan ten lef esprit fan na kimale nda koy mbu o doki da kimale jangtin na jamano fana makwa bona jamano fani hay parce que etanga debut fe na kimale par tableau yo tableau etanga ça fait presque 7 minutes et poussière jangama jang tableau limne tableau peranke gor makwe na ma fi kan gor makwe yap makke tabo nana nga kima ke fanena fakte injomne fa gajo fe a jega rythme mayu ka andone ke kam fe ande rythme ke ino seere we kambe chat rythme ke den rythme ke anatena ten lef injom fo onju to a jega mayu ka andone ala so akamale telef gajo fana telef onju ponga telef gimaina telef kufrefa sokoy bisid kahana tabo mu fi panona bo biya ke mbafa makwe na mbafa yo opitam onda kene fop no sereer fop bilay sokoy mi comme neno fat bisid tike bisidan sokoy fokaten ngar so meno detanga transposition fait fi man tableau ni changement de couleur ke mi lay tume e duma la bayi xale bile sokoy men koy me do ki date ke na ca yake koy i yaga jegero njaajo xeno lay taw est-ce que jeg de njaaw xaw lay tay to ka kam toñ teloten bo xit koy a jega nga xawana ref madame rek a ref ka koy voilà kona faxa are daga jamano fa andone se njega fulelo kaga sa wak da mole neke nana to ande ko suta akim sa jega na ngo suttan bo
himo ƴona o yaf mbelo himo ƴona mel golneten o ɓe ka ay sukay mata yindi ko ten bisidu sukay très bien to sukay fen ka existe de a jega a jego de a jega de andami a waga xoyit sax ka fe lakin wanti ke ka yaf am lool koy mais jega manan mo lay ten xamo o tew xaw nanga ñaaƴa ok ande après na kimale a jega mayu ka andone raw ma ko fayut ka ngimexun sax parce que ɗetanga ke na leye ke indayna i mberan na rek anda i yar ne wiin we a kimale ka a waage jang pour o yaro kiin waaga lay o maaka waaga lay fo njange to a ñuura ke ngup ke ndigil ta bete leya o njaaƴonge andone ko ñak na maak fayda neke nana ta bete lem na a linga sol momulo ko a xam na sa neegu yaay a jangkandaw a bulma xelu ande ten lef o njaay o refa nga kamin maak rek ka jeg na warona moofta ka sa fe rek ke seedo xa leyna e siina la juuɗo re romanga o xana ba jara siina la ndax a miñ xan ta ref ndaw a ɓaxidel nu siina la soom koy so naga gartu garit koy anda xooxof naga gartu garit ndigil so te leb na jangkandaw a bulma xelu a li nga sol moomul ko ndax te xam na sa neegu yaay ten taxo seereer tama lay e sax xalal ndok yax na an saakin so akimale daal kene yip so ɗetanga ke faktina fakiten a chéri ko na fi to te ka bola xeñes wi ne nañ ta koy an ami xeña bolte la mit ne jega solo aussi a jega solo de so koy kena lef ke andone a ci hakimale dole parce que o jangtanga na debbi bona fe fane a jega ka andone ten intéressé o kino ke na parti fe ke na lamtam parti fe donc kimale dal ambiance fani ne in créer tun donc etaga profiter aussi na occasion fani andone ye ten jaltum ga kimale Anoël Casimir Diouf ane e fa tagenu nda a yaro Thiès alors yina imbiya kimale o ɗetanga ne a kimali binortine nango ana fiya fi nde win xalɓa hay mbiyun to a wora roga ka refeerna mi fo ten soom o lakas o ɓayno kiin o lakas loke ten mbakonge kimba ke nanna jaɓa ke yo ar i firaw ɗik we njaaɓe hina a part de ɗik we njaaɓe hina ke nanonanan maaga fop calel Casimiro famille nun ɗik soom koy ande mais genre tiga andi ka doy wara a wora roog fe timna in jege troupe fa rok na gar na fakin jege ne ke nana ken tax koy bo wiine a moƴo njaay tige parce que ɗeta ni tike leel tina ni a ñaaƴ tina ni a fiitena technologiquement naga gartu garit koy a mosa Jean Benoît Bakhoum i njegew ndicax vraiment no ne ngurtonga xane parce que kene aussi a taxay ɓato njang ne musique parce que keke xuna nan ko fo ka win xarɓaxay wala win xarɓen ɗik den ndefu kamane te ref no mbakonge fo ke accompagner en fop e simna Casimir Diouf faga a paax moƴana ñaax aussi mais Jean ke i njang daal mi sax no qel ke nangiro ngeya de anam fajut de no qel ke rek kene tom foko expliquer wiin we mosima fake ngel fagel sax ah bon ken koy a jega wa ngoyaxama am faqana den anda mi d'habitude nama layele musique académique nama fiya comme j'appartiens à une académie c'est l'École nationale des arts je suis professeur de musique donc mémoire fait fi massa ça tourne autour des les chants poèmes tous les rythmes aujourd'hui je suis dans la recherche des rythmes de la musique sérère parce que comme intéressé ama fop c'est le musique sérère ni binol tina ne ken nana tabo ɗetanga ga kimale rythme mayu yipum kam fe pour golal wiin we a jega ka i njegna to i mbitanga ne warena fi'it a jega ka wana ɓisid musique séeréer parce que o ɗetanga xani mi kenama revendiquer a o ten lef la valorisation la revalorisation de la musique séeréer o kiino kiin ten koy ka jega lasum nda ino fop i yonanga mbita leng fa ñaaƴ ke weke ana mbitanga mbiit neke weke a mbita nana naga yo taxul na ya dene mi on va essayer de faire une musique académique
a jega solo anda me peut-être xan i ngot rek 2-3 auditeurs da yune tam in way yuna fa nun en direct na i radio Sénégal nda no page Iyane Demba Tine l'officiel mene fop in way yuna fu ten fa nun Facebook inchallah xu bug na fudid rek mu wagon refi mbaga waga ɓetid no page Facebook ke in nda itam 88 628 38 38 88 628 38 38 xu bug na xoyit rek jeg ka bugoona lay fo Jean Benoît Bakhoum in way cungang no ɓakole le temps aussi Jean i mbasong o ɓato jeg ka ñim noona in fa ɓangale mene farona saaxo lene farona fan e ɗeet xaro cooɗ ka in a soɓanga jega xa na gar ka tam i mbaag no ngotik a saf we sax a jega xa fadid na i ngotin num toxid alo Allô? oui na fiyo Mehemelek, xaƴa suka yo Jean Benoît Bakhoum. waaw Na fiyo koy bisuko yo. lay ɗa homo ten e a radio go Ça va Jean Benoît? ça va bien merci Enya yo bo. jam som Kontaan na émission fani. i Danu yàlla yu fiyanom jam. amin Apato mo ngapin ke ngo jala. joka jalo cige nes Kontaan am trop. joka jalo cige nes ya lay ɗa homo ten mais waaw ke ino jange yo mais kede fop ka confirmer a kele ono surtout no dialogue islamo-chrétien fe Bilay, parce que bilay. Jean mofa nga gima sukay Jean ref émission sukay e taxo yit ey ga ano de no suka yo kine so Ya nan dan gilwa cukna pour keken ke Awitel. apekin betel. i Aha. Jean Benoît kino mak wa. ndeysaan Haritus from mak. ndanano Aha. ndanano joka jam Danu yàlla yu fiyanom jam. amin Ke bunale ko yàlla yu fiyano ten to malil. amin Merci beaucoup. Merci. Jean joka Benoît. jali yong na jam allez porte Merci. yong na jam Nekkal si jàmm rek. allez merci acca Jean i mbasongo ñim fa ɓangale saaxo lene sogo ɓato num tiid Ciao. Lay chéri ke bugona han fiyin no reñes aso banga te reñes bugo lay han worin chodo moten aso banga te facebooko lay han worin chodo moten kubugona sheri han genno fiyan beton bet manu refna lay chéri ke bugona han fiyin nu reñes wow kam ko de haden koy bo goy na pirate ya wagide amosa yan o ke comme ande in 15 na enjo fayo donc toujours kam deji yan we andone surtout mete refna go sa hosa sate o sate une kango ya ham a fans club JBB donc den fopla ya ma dene mi mo yobuga den we a jega wa andone mu andi mo presque andi ma den sax andro den sax voilà parce que mi la ko ma la ko nda une sa den mbuga hamu bi neke mbugo ngo dala bisong voilà so guide ma den laya ye den fop tere fokoro o gorwa fo bugama den donc akimale ke aussi we andone imbugirande fu ya sam imbuginde na saxande den rek amin voilà roga fi ya jam som koy amin parce que jam som xeju men jam som waru men e ngoto voilà xeke allo na fiyo men rek jam som wa no xoyta mam Léopold Diouf sax le fisel madame Léopold waaw ko wena jam som kay o tay nan roga nan ko Léopold Diouf waaw lewo acca bok Jean xëy nan gilwang en 1 minute rapidement bo la asora Jean wo wena jam re jam som kay lo kasa fe ka nan waaw ko nan gilwa radio le waaw nan gilo into wajar jole men jam som kay ya i Jean ko fiya fela de hala yakene
Vera in ma kisen barandi ine mom na tek xabrato xe mom nan gilo no ta homoten ani ngente no ta homoten na dum yu koy ido jam machallah alhamdulillah wax dëgg fa yàlla de ti afela émission afela trop afela jokanjal xeda rogo yàlla lal sa wonno ñoxdole amin ke bëggoon a daan rogo yàlla ko seen ngut amin kana inu fop wax dëgg fa yàlla i kontaan na in waa Fissel jokonjal a paax jërëjëf waaw Jean xaƴi nan giloox ke ndax no xara ɓis kang i sogo ɓaatun magana ke a sorti Jean oui ka safo le monopole nen tiga ka bugo xaad fa juj nu bugo mo futan maga rek tege doya wal de aha doya wal trop parce que ɗetanga hina gima fo he tamit yo damna fakna studio fani den fop faaj ta ngena hino tiga mosa to leya remi tan refu idolof to voilà remi yi vraiment alef magnu na in parce que wo ɗetanga leya no wa guitare a toor ɗetanga ten lef lokni na guitare na choral na choral ke donc ande hen a jega o ndamo maak ndigil voilà to kuf ka wagona fiya tamit ngen no niwan soom heɗa roga gekin men a wasin men amin a moƴ go teteya in amin voilà jokonjal xaro a sorti ka andame waxtu fe njegin na a faga nda andam xani cooɗ auditeur ke aussi ñofar fe ñufa de tiga ka fel bata ka fel bata xum to andame daal kay coɗit ka rendez-vous à ITV andam xani ngetatin ITV bi maga jetay le moƴ ka yaaj andona xan ta jeg na tanan ka waaw wago ɓisid troupe fe voilà wago ɓisid cœur fe parce que ga'a giya men troupe cœur voilà xan i mbago ndey na Ndigil Soom inchallah parce que o ɗetanga JBB est devenu maintenant un label Ndigil Soom voilà nda roga faaxa jokanjal voilà mais gidma we andona ye den nangilwexu in we de près ou de loin we andona ye den ndef vraiment we na nangilwa i radio jokanjal yasam roga fi men jam a ciokino kin jam voilà merci beaucoup Yann jokanjal Jean anda miñ kate xari